Oh, hallelujah.
We must believe it tonight. We must grab hold tonight. Great is thy faithfulness. As net genade en dis hoekom as ek so baie lief vir die Here en dis hoekom as ek so dors en honger vir die Here van ek weet waar die Here my uitkom haal. As ek dink 'n jong dame ek het opgegroei in 'n huis waar my ma is 'n alkoholiek en my pa is ek het aanwesig pa, ek het jou pa gehad toe ek opgegroei het en nie liefde gekry in die huis en uitgegaan en gaan in die wêreld gegaan en kyk hoe kry mens liefde of wat is liefde en ek het opgeëindig in verkeerde vriende, cycles en environments en so en ek het my bevind in drugs, tik op die ouderdom van 17 jaar oud, 18 jaar oud en vir my het dit safe gevoel. Het was safe om in environments te wees waar sy voel, sy word gesien en sy word liefde gegee, you know, en in die drugs gegaan en obviously sy meet mos nou mense en die en gangsterisme vriende en so aan en een dag nooi my vriend my uit om na die diens toe te gaan en ek gaan na die, het was op 'n Sondag, ek sal dit nooit vergeet, het was op 'n Sondag, ek sal dit nooit vergeet en sy nooi my uit en al die dinge wat ek so vir gaan by die huis, die abuse, die alcohol en ek is ook nog op my eie en ek moet kyk agter my broers en my suster en ek is die oudste meisie. Ek het die oudste broer, maar hy is ook nie eintlik, hy het ook die rigting nie, you know. En die Sondag aan gaan ek uit, so my vriend met my, that's power in invitation beloved. En sy nou maar uit en ek gaan
toe die Sondag aan en die diens was so geseën en die Heilige Gees is evident in die plek en die pastor en hulle bid vir my en so ek het nog nie my hart vir die Here gegee nie en hulle bid vir my en ek sê toe, joh, ek wil weer en toe kom ek wil weer, die feeling voel is lekker en die week het voorbij gegaan en ek het die brand binne my om weer na die kerk toe te gaan in die Sondag, ek weet nie hoe dit gebeur nie, beloved, ek sta net op, ek is in die taxi, ek klim af daar wat die kerk is en ek bevind myself weer in die selfde diens in die diens en die Sondag, na die aanddiens, die Sondag het ek my hart vir die Here en ek was so vol vuur vir die Here. Ek het gelyk soos 'n mal mens. Ek het gevoel soos ek wil tot op die boonste berge gaan en vir almal sê wie die Here is because ek het nog nooit 'n liefde so ge-experience soos die liefde van die Here nie. En ek het in die pad gegaan en ek het die gospel gepreach en ek het vir almal gesê van die Here en ander gelê op die sieke, hulle het gesond geword, mense was geheel en hulle oë het opgegaan, hulle kon gesien het weer en die Here het provision gemaak vir mense en so aan en ek glo dat die Here die gift op my gesit vir prophetic en healing en ek is bly vir die Here vir die huis van die kan die type gifts kan ek nou eintlik uitoefen weer, you know. En ek het dit by ander kerke ge-experience, so ek nou aangegaan het my pad. Obviously, mense val ons nou terug, because ek is 17 jaar, ek is 18 jaar, 20 jaar. En sy val ons nou weer af en so en jou sit kom uit, ons nou laf, you know. En so 'n goed experience van die liewe en die, en ek het toe weer terug, ek sê vir my man, nie gister nie, eergister aanpraat ek en my man en ek sê vir hom, Ihsan, weet jy wat? Dis nergens anders in die lewe wat ek safe voel nie. Ek voel safe by die Here. Van ek kan die opsie vat. Ek kan die opsie vat om te doen wat sy doen, maar ek is safe. Wat ek is, you know? En ek sê, as baie kere wat die vyand wil hê, sy moet teruggaan om in die wêreld te is en te drink en te roek. Maar ek sê vir hom die woorde, ek is safe waar ek is. En ek besef toe, en ons het ons nou saam, ons het goedkies gedoen, en ek weet ek gaan nou af van die, maar ek en hy, ons het ons goedkies saam gedoen in die wêreld, en so aan, en die difference wat hy sien van die Lewaan wat hy gemeet het, en die Lewaan wat hy nou ken, is 'n groot, hy sê vir my, is 80% van die Lewaan wat hy geken het, you know, en ek kan net die Here dankie sê vir die, en ek het vir my liewe ook gesê, en wat ek deurgegaan het, en whatever, maar ek glo dat die Here is nog steeds besig, he's still in the making, he's still in the changing business, he's still in the healing business, he's still in the restoration business, you know, en ek sê vir die Here net so dankie vir my lewe, ek sê dankie vir die Here, vir my bekering, want as dit nie vir die Here gewees het, dan weet ek voor die Here nie waar sou ek myself bevind het. En beloved, ek wil net vir julle bemoedig vanaand dat is nie waar ons vandaan kom nie, wat is waar toe ons op pad is. Dus ek het huis gekom, so nou pa, ek het huis gekom, ons het swaar gekry, beloved, ek weet wat het is om te gaan slaap sonder 'n stukkie brood, ek weet wat het is om skool toe te gaan, en hulle skryf vir jou name, hulle sê vir jou sy's arm, hulle sê jou ma se dronk, hulle sê sy het jou pa nie, hulle sê as jou as meetings, as parent meetings, dan is my ma nie daar nie, en is my pa nie daar nie, maar vandag, ek sê vandag, vandag staan ek nog af, uit die huis, maar aan die liefde as ek vandag kan ek sê, die Here is die Here, vanaf ek sê, bly met die Here, moet nie opgegee op die Here nie, van hy het nog nooit opgegee op die nie, en ek is 'n ware getuie
van my verlede en waar ek opgegroei het. Maar as die mense my sien, as die juffrouens my sien, as my vriende vir my sien, dan vir hulle is dit jy. Is dit jy? Is dit jy? Dan word ek kan nie sien. Hoe is dit so mooi geraak? As die Here. Amen. Halleluja. Ek roep van onze pastoor, elke leier, elke broer en elke suster, elke wat ons stem kan hoor, en dank die mooie naam van ons konende suster. Ek staan vanavond met 'n dankbare hart. Meer as 'n oorwinnaar, deur God wat my die krag gegee het. Hy het my deurgedra in tye toe ek dink ons kan dit nie maak. En 'n windie wat volgehad was, wat die mense vra. Hoe hou julle dit aan hierdie windie? En ek het daar die windie met die eerste storm wat al losgelaat was pastor. Toe ek daar dieselfde windie wat mense van buite af kyk. As 'n vuil, skurwe windie. Toe het ek dit gedoop. Noach se ark. En ek het gesê toe die saad so gaan. Het ek gesê, Here, as U dan Noach se ark hou, wat sal U my ark hou? En so die Here van die leerskade my ark hou. Het hy my gehou, toe ek sê, Here, my kinders is vol met die my kind wat ek dag en nacht by jou hospitaal moes gesit. Van 9 jaar oud af voel sy maar by jou baan gaan bly. En ek sê, Here, omdat ek nou heb gename is van U. Herinner ek vandaag by U aan U belofte. Dat U my nooit sal begewe en my nooit sal verlaat nie. Want toe my uitroep was in my dronkenskap, Here, ek wil nie meer so lewe nie. Het U gesê, hierdie man moet uit jou lewe uitgaan. Jou mense hoor vanaand die woord van die Here. Hy is die enigste een wat altyd staande bly. En sonder op daai het ek gesê, Here, as hy moet hy gaan, werk aan my. En terwyl ek in dronkenskap 2 keer my kinders moet afgesit het in social worker, deur my eie familie. Sê hulle ek die Here, ek was so dronken tyd, maar ek dien my hierdie dag. En omdat ek hier dien, weier ek om terug te gaan na die verlede waar jy my uitkom reken. En my ma kom verlede woensdag by my. En sy sê sy hoor nou my stewe buiten klou staan leer. Jy moet nie behuising mense weer. En as iemand nog vanavond getwyfel het aan hierdie iemand nog getwyfel het aan hierdie en terwyl ek Google doen om hierdie mense te bel, was ek kan nie ken die nommer, kry ek 4 nommers nie was. Die ene lei aan een, die ander een is besig. En as ek terwyl ek op Google sê, dat moet daar die kans is skraal om deur te kom. Maar nogtans probeer ek. En ek sê vir my vriende, ek gaan nie meer probeer nie, want ek kom nergens nie. Maar ek moet seker maar ingaan, maandag of dinsdag. En sy sê vir my, dis vir jou, haar foon. Maar haar profesie uitgaan dat die Here alles aan jou terug gaan gee, van jou beroofdheid.
Mamita na niya ang tren. En die man sê soek vir my die plek is van hulle die knie oorhande. Kom en ander stories en ek moet weet hoeveel naaltjies daar by die tees dat ek te sê, ek weet wat sy sê. Die een proces is moe van kinders, wat hy sy kry en ons wat jare, nee, hier by die council en gaan klaar, pastor. Want sy van 26 jaar en sy het nog een DNA gevraagd en verkloor en gevraagd, dus sê ek, maar my Jesus is gebeurd. Want ek kon die Here herinner. Ek het 'n familie wat agter my staan. Toe ek op my beroep en my almal te kan vashou in my huis op die laaste en gelyk aan die weer. Mense het gesê, hou nog vas, ek sê ek moet. Omdat die Here so gesê het. Was het om net vir my om van Berens af te kom. Waar sal ons soveel mense wat hier moeilike omstandighede gaan, hulle eie lewens geneem. En die Here maar, hy speel dit af soos 'n film voor my. Hoe het hy my elke dag deurgedra. Maar as ek vandag so voel en ek sê van Nakita, kom ons of Nakita is lus vir die huisie bangste, maar sy is daar, maar is nie te swaar en ek begin op bid voor die Here. Hy wys my hoe hy my deurgedra tot in my vriende. En vandag staan ek meer as 'n woord. Toe die mense so gis in Leonsdale, toe sê ek, mense, ons het 'n pastor wat vir ons bid. Wat vir die mens onmoontlik lyk, as vir God moontlik. Ek wou vanaand vir julle sê, mense, ons is bevoorreg om hier te dien. Ek wou vir julle vanaand sê, ons is die sou sien. Die weet, ons moet kom word soos Daniel. Almal het geweet in die land wat die plek van die koning was. Net Daniel het nie geweet nie. Want Daniel het die oore opgemaak vir stories nie. Toe die bevel eers uitgegee word, toe raak Daniel eers bewus van die bevel. Ek wil vanaand van julle sê, moenie julle se redding ligtelik opvat nie. Die woord sê, toe Jesus opgaan, toe sê ek gaan julle die trooster nalat. Hy het vir ons weer gelaat, die mense. Kom ons hou vast aan wat ons sien. Mense, ons het die sakkie met het soukie. Dit is het souk aan douwie. Mense, kom raak ernstig. Kom vast. Voel kom vast aan die geest. En maak julle geestelike ore oop. Sodat ons in die plek van die Here kan beweeg, mense. Mense, die tyd van soukmaak is verby. Kom ons dien die Here in sy opstanding. Kom ons word ernstig. En weet die Here kom om ons dier. Maar ons moet aan die Here se klees vasthou. Kom ons los die chommies. Kom ons los die dit gestere. Kom ons los die die gestere. En ons hou ons oor op Jesus. Here, ek prijs die. Here, loop in die hand. Here, in die hand. Maak er van die woord. En kom ons dien die Here. En prijs die. Kom ons dien op die Here. Die Here is ons goede plekje. En prijs die naam van die Here. Kom ons hou ons oor op Jesus. Zodat ons hier dag samen doen kan altijd worden.
Hallelujah. A supernatural experience for a supernatural people. I echo my statement, a supernatural experience for a supernatural people. I want to echo my statement again, a supernatural experience for a supernatural people. If we proclaim to be the followers of Christ, and if we proclaim like the people in the Bible call themselves the people of the way, then we must know that we are a supernatural people that is living a supernatural experience. Can I just say that there are other people also praying in the world, and they also have powers, they also have manifestations, they also have many other things happening for the answers to their prayers. We cannot deny their prayers and we cannot deny their power. Hallelujah. But we also pray. But the surety that we have is the answer, the solution, the manifestation for our prayers comes from the Holy Spirit and power. Come on, church, come on, church. We also pray and we believe in the fire of the Holy Spirit, because there is a supernatural experience for a supernatural people. Matthew 28. I would like to give you, bring you, challenge you, prune you, tune you in the word of the Lord. In the name of Jesus. Matthew 28. Praise the name of Jesus. 28 verse 17, 16. Then the 11 disciples went to Galilee. Can someone say amen? Amen. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go.
It was a specific instruction. When they saw him, they worshipped him. If you see him, worship him. But some doubted. Can I teach this for a moment? From the moment you decide to come to church, your worship starts already. Your worship does not start at the door of the church or in the car. Your worship starts when you decide to come to church. So even if you decide on Monday to go to church, on Sunday, your worship starts on Monday. Because you need to be in preparation for what you are going to come to do here. Some people struggle in here because their worship started when the keyboard started. But if your worship started at home, you would have been singing, you would have been dancing, you would have been praying, you would have been preparing, you would have been in the Word, you would have been in prayer, because your worship started at home. And I know you cannot be quiet for this. You cannot be quiet. So when I come in here, I greet, but I also don't greet unnecessarily, because I'm already ready. I'm already ready for what I am about to do. Wat die verstaan is the Bijbel het getuig dat sy 'n huis gekry het. Uit die wende het binne 'n huis. En as meer as een kamer in die huis. Wat die wat nie lekker gehoor het nie. Can I get a witness? Toe Sister Bijbel in my bel, toe sê ek, Sister Bijbel, ons maak 'n huis great, al moet ons wat en al moet ons maak en al moet ons die en die. Ons maak 'n huis great, want ons is saam met u bly. Ek raak excited by die huis, man. Ek raak excited, ek sê, as die nie by Jesus. Man, julle moet, die Bijbel sê, wees bly met die wat bly is. Because as die een lid van die lichaam bly is, dan is die rest nie, julle is die hele lichaamse blessing. Toe dink ek nou weer, wat is een mens wat ek kan uithaal en kan? Is hy saam met my? That is the church that we must be. And then Jesus came to them and said, all authority. Kyk, hulle kan maar na die winkel hier onder, waar daar couches wat jy moet sit en wag om gesien te word. Hulle kan maar na die winkel toe gaan. Hulle kan maar vergaderings ook hou. Hulle kan maar toer toe gaan. Hulle kan maar altars opsit. Hulle kan maar redeneer en hulle kan maar bid. But Jesus sê, all authority in heaven and on earth has been given to me, sê vir sy disciples. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Go to Acts chapter 1. I cannot read the Ascension Day scripture unless I read Matthew 28, because it's one day is happening in different parts of the Bible. Acts chapter 1 verse 6 says, then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Can I bring you to the human mind? Go back there. Can I bring you to their human mind? Their human mind was still expecting him to do something as they expected the Messiah to be. Because they expected the Messiah to be a soldier that would fight the Roman army and take Caesar off his throne, the king, so that Jesus goes on the throne and then they will rule the land. Because the Romans were in charge of the whole Middle East and the lower parts of Europe. So they expected him to take over the kingdom so that they can be in charge, and finally the Israelites could be free. That's what they expected Jesus to do. And sometimes we expect Jesus to do it in 2023, Nikita. Yes. Sometimes we expect Jesus to do it in 2024, but he didn't do it. And sometimes we expect Jesus to come through in 2025, but it didn't happen like we wanted it to happen. But then suddenly Jesus comes through, and in January it looked like it would never happen, and in February it looked like it couldn't happen, and then in March it looked like it shouldn't happen, but then in April, hallelujah, the storm started going
verse en nou druk die Here jou en nou bevraagteken en toets die Here jou geloof, maar hier by my then God shows up when you least expect it. And He shows up in a way that you don't even have to pay for it. I just want to testify. Sister Beverly het nie gesê, toe hulle die huis sien, toe sy die krag in die huis sien, maar toe kom die city, toe sit hulle self krag. You see when God comes through like you don't expect it, then He does things like you least expected because it is a supernatural experience for supernatural people. Because other people have to work for miracles. Other people moet poeiertjies aanmaak vir 'n miracle. Ander mense, halleluja, moet goed in die grond begrawe. Halleluja, ander mense moet stories maak vir 'n miracle. Maar die supernatural people, they only experience a supernatural experience. Het jy al gestudy en jy niks betaal nie? It's a supernatural experience for a supernatural people. Hallelujah, het jy al aangekom, maar jy het nie gekwalifiseer nie. It's a supernatural experience for a supernatural people. Oh, I love Jesus. I love Jesus. I love Jesus. Het almal al gesien dat jy gaan dit nie maak nie. En jy was by hulle begrafnis. It's a supernatural experience for a supernatural people. God is busy shaking tonight. I feel God is busy moving tonight. I feel God is busy building the house tonight, apostolically, in the name. Can I just encourage you with the following? A few months ago, lots of people is getting the dreams and visions and everything about this church being under attack. Now, don't be weary of my answers, because a few months ago I knew that something is going to come. I just didn't know how. I was expecting something to come. Do you know why? Because when God elevates any institution or person to the apostolic, when God ushers us from the pastoral, from the local to the intercity, when God, because local is fine for the devil, but when you go in the city, so now you elevate from the local experience in the realm of the spirit to the intercity. So now you become apostolic because you are planting. So it's not only the individual that must go, because you see the apostles suffered for what they were preaching. So there's no apostolic without public suffering. So I was waiting for what was to come. I just didn't know how it would come. So don't be surprised and don't be afraid, because we'll make it through. We'll make it through. We'll make it through. As julle saam met my, ek het gister eintlik het gepraat van Noah's Ark. Ek het gister aan vir Noah gekyk. Noah's Ark of eergister aan. Toe kyk ek na die storie, die Here het hulle bewaar. En daar was hier stuur van Noah, of he was in the ark behind the steering, want die Here het self die boot bewaar.
Daar was nie 'n stangie, daar was nie 'n stuurie. Die Here was in charge. Is julle saam met my? So moving from the pastoral to the apostolic will bring us into suffering, into persecution. They won't like us. They haven't liked us for 7 years. I don't expect them to start liking us now. Here, praise Him. My uncle is a pastor from Leyvers. I was there Friday, all afternoon, Pastor Gordon. He encourages me, he says, Nesh, I've been a pastor for 45 years. I've been walking alone for 45 years. Don't worry. Just do what you are called to do. The pastor 45 years. Hy sê, ek is nie bekeer 45 years, ek is in die pastorale bediening vir 45 years. Are you with me? To God be the glory. The supernatural experience for supernatural people, we must not let the ascension go past us thinking it was just a by the way. You must start thinking supernatural. Because just imagine this man that rose from the dead. Daar is al klaar a supernatural happening. So the dead man is walking for 40 days. Vandag is 40 days after the resurrection. So the dead man walks out of the grave. Supernatural. When he comes to the disciples, they lock themselves in because they are afraid to die. So he thinks, I cannot knock on the door because they won't open, because they're thinking the rest of the Romans are after them. So he walks through the wall. The dead man that rose from the dead walks through the wall. Body and spirit. As hy spooky. Supernatural. So can I teach you something else? There are also people and spirits in the houses that have the ability to observe what is going on in your house. They do it. Have you ever slept lightly and you feel someone is in the room, but you feel it's a negative energy and there's someone in your room en nou let jy man vir die res van die familie, maar jy weet, hier was iemand in die kamer, ek weet nie hoe om het vir julle te proef nie, maar I felt there was someone in the room and it wasn't a positive energy. Astral projection. That's why it's important to pray before you sleep. To cover your house before you sleep. Because they enter your house to speak curses over you. They leave their bodies and they send their spirits. That's why it's important not to do your nails everywhere. Don't do your nails. Ek sien almal doen hulle nails deesdae. Be careful where you do your nails. Be careful where you do your hair. Because nails and hair is spiritual. Any DNA. Julle wat so tattoos. Tattoos is openings for blood entries. I don't want to go to the demonics tonight. I'm trying to teach you. We live in a supernatural world. Ons hou nie net kerkie. We are in a spiritual warfare. Are you with me? So if you think about the ascension, Jesus walks up to a mountain and he tells them, I'm going. I'm leaving. I go to prepare a place for you. I'm going, I'm leaving. You must go out into all the world, proclaim the gospel, I'm going. And as he's talking to them, they see halfway, he's rising into the air. 11 normal human beings see this man. They touched him, they felt him. But here, just think about it. Here Jesus goes up into the air. En toe hulle weer sien, toe sê, en hy gaan op, en hy gaan verder op. En hy sê, ek laat julle nie wees nie, maar ek laat vir julle die trooster na. En oor 9 dae, as julle net moenie bang wees, die bly in Jerusalem, want die belofte gaan Jerusalem toe kom. As julle saam met my bly daar, en dan gaan Jesus in die wolke. Hoor wat sê die manne vir hulle, die manne met die wit klede aan was eintlik engele. Die manne vra vir hulle, manne van Galilea,
hoekom kyk julle nou nog waar hy is? Want net soos julle hom sien opgaan het, dis die belofte van die Here. Net soos julle hom gesien opgaan het, so gaan julle hom sien terugkom. Dankie Here. Because ons moet vanaand die sekerheid hê dat dit wat ons spreek, gaan oor die feit dat soos hy met die wolke opgegaan het, so gaan hy met die wolke terugkom. Waarvan praat die manne eintlik? Dat die koms van die Here is naby. En soos hy met die wolke opgevaar het, sal hy met die wolke weer terugkom. En die dode wat in Christus geslaap het, halleluja, en in die dood gegaan het, hulle sal eers ontwaak en hom op die wolke ontmoet. En dan ons wat in die Here is, sal dan vir hom in die wolke ontmoet. So hy kom nie weer self aarde toe nie, die wolke gaan vir ons in die middel ontmoet. Nou kom die lied, ons sal verander in 'n oomblikse tyd, in 'n twinkling of an eye, as die wegraping, ons gaan weggeraap word, tot in die middel by die wolke, en dan ontmoet ons vir Jesus daar. By die tyd wanneer ons by die wolke kom, dan is almal ons familie, wat al gesterf het in die Here, das hulle reeds daar. Can I get a witness? So it's going to be a family reunion. Woo. But you are going to be so occupied with Jesus that you're not going to even have time to look for brothers and sisters. Oh, it's going to be a beautiful time in Jesus. Go on. Verse 7, he said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. Take note, Jesus spoke in this chapter about His authority and about the Father's authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. And after he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside him. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go to heaven. Iman say Amen. Amen. So there are three things mentioned at the ascension of Jesus, and I want you to know it. It is the ascension of Jesus that is going up, and in the same way that he's going up, he will come down. He went away, but not to stay. He is coming back again. Some people will convince you otherwise, but he's coming back again. The second thing is the Great Commission in Matthew 28, that he preaches to us that we must go out. A church that does not send will die. If we don't send people out and say, Elder Neil, Sister Glenda, take a few people and go have service in Delft. Maak net 'n example. Brother so and so, sister so and so, gaan julle Kudu toe, gaan hou vir ons 'n bid hier. If we don't send people out, we cannot keep you here in the benches. No, this is not a show. This is a training ground, an equipping ground for you to go and manifest the gifts that God has given you outside of the building. Hallelujah. So when Jantino asked, Pastor, can I go sing? Dan sê ek, yes. Waar gaan jy sing? Wat is die datum? Hy sê vir my. En nou sing en nou so, nou wil die lekker crew vir hom bel. Maar hulle vra, wie is jou pastor? Toe sê ek, is goed. Hulle is in die goeie orde van Are you with me? Laat hulle bel. Ek sê laat hulle bel. Want as hy vir hulle sing, dan moet hulle vir nie sing. Ek sê daai die kontrak. As julle saam met my. But you understand what I'm saying? Our gifts is not meant to smother here. Our gifts is meant to be trained here so that it can be used outside of the house of the Lord. We are sent on His mission, the Great Commission. And then, thirdly, Jesus also speaks about the promise. Someone say amen. Amen.
Moenie so stil sit nie. The promise of the Holy Spirit. A person, a Christian without the Holy Spirit is a powerless Christian. Now, the other night we were just here singing and then people were baptized and speaking in tongues. We were probably just 5 people. No music, no nothing. And the Lord, you came in while it was happening. En die Here het net gedoen wat hy moes gedoen het. And people were baptized, speaking in unknown tongues and they couldn't stop. Oh, hallelujah. It was unplanned. It was net 5 mense. As hy saam met my, hy is wat die Here kan doen. He sends His Holy Spirit so that we can have power. Hallelujah. So that we can know that He's with us. What do you need? I'm ending off. I'm going to read a long scripture now, so I need to end. You need the teaching of Jesus. Take note, the disciples needed to be taught by Jesus for 3 years. So you need, when you come to Jesus, you need to be taught. Die grootste fout wat nuwe bekeerlinge maak is, as hulle vorentoe gekom het en hulle is bekeer, dat dink hulle is okay. Amen. Hulle dink hulle is uitgesort. Nou probeer ons vir jou opvolg en vir jou help in jou bekering, dat dink jy jy's nou right. Jy weet nou om bekeer te wees, maar dan val jy gou, want niemand het jou gedisciple nie. Because when you came to the Lord, now you felt okay, because you feel new. You are new, but you need to be renewed. Come on. Is He saam met my? So you need to be taught and you need to be discipled. And then the next thing is, the disciples needed to overcome fear. Say, I cast out fear. Fear is a spirit. You need to overcome fear because they were afraid and they locked themselves in the upper room because of fear. The next thing is, you need to be commissioned. You need to be sent. You cannot operate on your own. Amen. Then you need the promise of the Holy Spirit. In Joel chapter 2, if you can go there. In Joel chapter 2, it says in the last days, Joel 2:28, in the last days, I shall pour out. And it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit upon all flesh. And your sons, only your sons, only men with suits and ties. Can I get a witness? Wat sê die skrif? I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Ek is nou nie 'n ou man nie, maar ek is seker maar the most senior man in the church. I must see something ahead of us, but the young men and the daughters of the house must see something in my vision and be activated and see something further than that. Are you with me? So if I see a double story, you must see a triple story. I'm making an example. If I call it, please, you know one day you must fly from your house in the Caribbean. Is it the Caribbean? Not the Caribbean, it's the Caribbean. Is it the Caribbean? Am I speaking right? Not Caribbean, the Caribbean. One day when you fly, you're just flying out. I'm going to take my pastor to lunch today. Fly out. Do you understand? Because I spoke about 1 million. And then you say, Pastor, I'm seeing 1 million times 10. Do you hear what I'm saying? If your leader sees the vision, you take that vision and you say, we can do this. And we can even go further. Ek soek gelowiges in Israel. Thank you, Jesus. Hallelujah. And also upon the servants and upon the handmaids in those days, I will pour out my spirit. What did the Holy Spirit actually say?
Doesn't matter your class, doesn't matter your position, doesn't matter your situation. Whenever you are in society, the Spirit is available for everyone. In the name of Jesus. 1 Thessalonians 5 verse 1. I'm going to read this. Give me till 5:30 and then we do the communion at 9 o'clock we are home. Thank you, Holy Spirit. I'm going to read this verse and I want you to read with me. Can we put it in Afrikaans? Dankie, Here. Is u nog hier dierbaar? Are you happy you came? Amen. It's good to learn. It's good to learn and I trust you will take home today. I'm going to read this verse until verse 28. And then I'm going to give you 4 points and I want us to stay full of energy till the 4 points. Because the 4 points is what you're taking home tonight. Amen. Maar oor tye en geleenthede broeders het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Speel maar man van die Here, kan maar vir my backup. Amen. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos 'n baringsnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders en susters is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos ander nie, maar laat ons waak en nigter wees. Waak bedoel, weet u waar kom term waakdiens? Die waakdiens is eintlik om heel nag te waak wanneer daar dood in die huis was. So die mense moet eintlik beurte kom vat om te waak saam die familie wat rou. Come on. Are you with me? Waak. So daar moet altyd wagters op die muur wees. En nigter wees is nou in die geval nie eintlik te doen met dronkenskap nie. Want jy kan nigter wees dan jy nie nigter nie. Jy kan nigter wees dan as jy nie aandagtig nie. Jy kan nigter wees dan as jy nie bewus oor wat rondom jou aangaan nie. So jy moet oplettend wees wat die Gees van die Here besig is om te doen. Jy moet oplettend wees wat in die diens van die Here besig is om te gebeur. Jy moet oplettend wees wat in jou geestelike lewe besig is om te gebeur. En oplettend wees wat is jou huidige toestand. Want baie is salig in Jesus vandag, maar wat van jou? Are you with me? Want die wat slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Klink hy soos Elsies? Halleluja. Vers 8 sê, maar laat ons wat van die dag is, nigter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, hy is kwaad, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Want wat vir ons gesterf het, sodat ons of ons waak en of ons slaap saam met hom kan lewe. Meaning when you are awake or when you are asleep, you must be at peace. Amen. Thank you, Jesus. Al jou kopseer in die nag wat jy uit die slaap het hou, ek vervloek dit, ek weerspreek dit weg van jou lewe in Jesus naam. Elke bekommernis wat jou wakker hou, I cast it out in the mighty name of Jesus. Headaches, kopseere, nekpyne, ek bid in die naam van die Here Jesus Christus, dis uit by die deur. Halleluja. Thank you, Holy Spirit. Vers 11. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Hoor hoe sê hy skrif, breek die een die ander af. Hoor wat sê hy skrif? Sê hy skrif so? Ek wonder net soms of ons die skrif lees, want dit wat ons doen en dit wat die skrif sê, want die skrif sê vir my, breek die een af, breek die een die ander af, sê die skrif so? Die skrif sê, bou die een die ander op. So, I could give you an insult, maybe. I could give you an insult. But wouldn't it be better if I give you a compliment? Yes.
to build you up. So many other people give you insults. Shouldn't your brother and your sister be giving you something that is building you up? In the name of Jesus. Vers 12. Maar ons vra julle, broeders en susters, erken die wat onder julle arbei, hy is pastor. Amen. En julle area leiers. En julle voorgangers in die Here. En julle voorgangers in die Here is, en julle vermaan. Hoor wat sê julle? Erken die wat julle vermaan. Amen. Because weet jy, om te vermaan is nie die maklikste ding om te doen nie. Yes. Om te vermaan maak soms dat jy die duiwel is in die storie. Are you with me? Jy sê een wat reg stel, maar jy sê duiwel en die verkeerde een. Are you with me? So, erken die wat onder julle arbei, jou pastoor, onder jou pastor. Cover your pastor. Hallelujah. In the name of Jesus. And when your pastor has to do something that is difficult, pray for your pastor. Amen. Because it's not always the easiest thing to do. En erken julle voorgangers. Mense raak seker al geïrriteerd, want pastor bly praat van ouma Eva wat ons nie ken nie. Maar ouma Eva en die manne van die Here en die vroue van die Here wat vir my geteach het, is my voorgangers. As jy saam met something along the way about this that we proclaim. As jy saam met my dat ons hulle nie vergeet nie. En bewys hulle in liefde, dis is toe jou pastor, die hoogste agting ter wille van hulle werk. Amen. Hou vrede onder mekaar. Yes. What is Paul trying to say? Peace in the church helps the flow of the pastor. Why would Paul mention hou vrede onder mekaar net na die sin eer julle pastor? Paul didn't make mistakes. If there's peace in the church, there will be a flow from the pastor. Because peace in the church means less trouble to fix, more time to spend in the Word, and then the Word can flow for your benefit on a Sunday morning. Amen. Gee die Here prys. Ek bring vir julle die woord van die Here. Amen. Bewys hulle die liefde in die hoogste agting. Can I teach you something? Familiarity breeds contempt. Amen. Yeah? Knew this a long time, didn't always take it seriously, but it's the truth. The closer you let people to you,